Isa kang pa magbayo, sumubok tamong bayo. Itang nga pagkati walang tune ang masigap. BARCIA at tunay niya, BARCIA lumaban niya, BARCIA subukan niya, BARCIA. Dakal niya susopan matwa at kayanakan, BARCIA ing lagyo na taratugin na ka. BARCIA apag maragul ehemplo yaking baryo, megsipag ampong megtiyaga para miahon lang. Mekeni Tuki ka, subukan may BARCIA. Mekeni Tuki ka, kang BARCIA tana. Abe-abe, tuki-tuki, nakapu, dudurut, jakpata, kanine. Subukan may BARCIA. Pinangban waking Arabia, karinya menintunan, neniing baryo ng sinta, kurineng lingunan. BARCIA mayap-yapo, parehas magserbisyo, king pamakyabe #1, kaya kenina ka, Baltasar Garcia. Mekeni Tuki ka, subukan may BARCIA. Mekeni Tuki ka, kang BARCIA tana. Abe-abe, tuki-tuki, nakapu, dudurut, jakpata, kanine. Subukan may BARCIA. Ding senior sa kayanakan, kaya lapong tutukan, kalusugan, edukasyon, ding farmers so panla. Abe ni Joseph Fernandez, ang poing grupo da, bayong daya, bayong puso, tara, subukan da. Mekeni Tuki ka, subukan may BARCIA. Mekeni Tuki ka, kang BARCIA tana. Abe-abe, tuki-tuki, nakapu, dudurut, jakpata, kanine. Subukan may BARCIA. Mekeni, Barangay Magumbali, Misa San Metutana, kang Baltasar Garcia. Sitio San Isidro, Sitio Tagulod, Sitio Mindanao, Kapitan Pio, Pulong Aga, Sitio Bandiri, Pulong 2 at Sentro 1, Sentro 2. Barangay Magumbali, Orenina, umpisa na naning pamot bayo, Baltasar Garcia, megtiyagang menintunan king Arabia. Ngeni, ing baryo naman, ing kayang limunan, kayang tabi ng Joseph Fernandez at ing kayang kayabe. Tara na, Mekeni na, abe-abe tana. Mekeni Tuki ka, subukan may BARCIA. Mekeni Tuki ka, kang BARCIA tana.